abayobozi bo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ejo bahuriye muri Ghana baganira ku mpungenge z'umutekano muke muri Afurika y'Uburengerazuba uturuka ku bitero by'imitwe y'iterabwoba n'uburyo bwo gutera inkunga ibikorwa by'uyu muryango. Umuryango w'abaganga batagira imipaka wasohoye raporo kuri uyu wa mbere bashinja ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare wa RSF kudaha agaciro ubuzima bw'abantu n'amategeko mpuzamahanga, banasaba guhagarika ibitero mu bice bituwe. Muri Nigeria uruganda ruyungurura peteroli rwa Dangote rufite ikibazo cyo kubona peteroli ihagije, rurateganya kuzabona 85% gusa by'ubushobozi bwarwo. Abakorerabushake mu burengerazuba bwa Nigeria batabaye abana b'inyoni barenga 280 mu cyuzi cyakamye mu gihe iki gihugu gihanganye n'ibura ry'amazi ryatewe n'amapfa amaze amezi. Ibura ry'amazi ryanateje imvururu mu gihugu. Naho muri Nigeria umunyabugeni Fara David yiteguye gukora igishushanyo kinini kizaca agahigo mu gitabo Guinness, aho azerekana umurage ndangamuco w'igihugu mu gihe ahamagarira ubumwe muri politiki.